gukora ubukeregiva ntubukora udafite certificate yabwo. Icyo bakwigisha ikintu bazavuga ngo ni force aid, bagasora akakwigisha ikindi bazabita ngo ni prevention support, bakakwigisha ikindi bakacyita ngo ni CPR. CPR, prevention support, ni ugupreventa ibintu, kugerageza kubuza ibintu byose bishobora gushika. Ariko utwo tuntu tubiri ngo ni force aid na CPR, iyo kenshi twabyutse ukabona ndi wakoze impanuka ngo ntuyigwemo, ukamutekereza kuko nta kimana yakoze, bene data ni igitangaza. Imana mwobo ukunze ziturinda n'ibitangaza. Haleluya, amen. sasa baza bakwigisha ukuntu umuntu ashobora kunigwa n'ibyo kurya. Yego. Aho bakakwigisha ukuntu umuntu yoshobora kwikubita hasi agahwera, ukuntu woshobora gukora CPR, uzurambika guki intoki mu biga nkaha hagati y'umutima, ukubita akanwa kiwe akawe kukiwe, haba hari ibintu uba wambaye, ukagerageza kumuhuhira umwuka kugeza igihe polisi agushikiraho. Nabonye umuntu umwapfana turi kuri yamapfa gutya amaherere, ariko komeza gukora CPR kugira ngo abapolisi nibura ahubwo baze bangereho. Kandi wakoze ubukeregiva utabikoze, haba hari ikintu kinini cyane manake bo kwirukana. Icyo nshaka kuvuga gutyo bene data, Imana kuturinda umunsi wose, ukabona uracyahumeka, ukabona na famiye yawe yabyutse, haba hapfuye abantu ibihumbi n'ibihumbagiza. Imana idufashe. Haleluya, amen. kandi amashimwe sinzi uko ako gaciyemo, kuko njewe nza mbitekereza cyane. Iyo umuntu ubonye ukarya ukamira ibyo kurya bigacaho byari bikwiriye guca, ibyo kurya umuntu azanirwa n'ibyo kurya, wakora CPR ukamubona ikintu kirasohotse kikama gisimbuka, cyangwa bakakwereka ukuntu umufata gutya mu bitugu umuturutse inyuma, ukamutega gutya ugafata igipfunsi cyawe ukagishyira hano, amazi ukagiterera ukamubona uko gisohoka. Mana yake no kuza tubona turiye ukabona ibyo kurya byaciye aho byari bikwiriye guca ntibyakunize, nishimwe rikomeye ku Mana. Ukabona wabyukanye imbaraga zo gukora, ugakora umurimo ukawutunganya, nta kintu tugira. Bwana sifiwe. Nukuri nubwo nagiye muri ibyo, ariko sinzi, ndashima Imana cyane, ndashima mu magambo make, kandi ndaje kuririmba igitero kimwe, nubwo nari mpa nifuza kubiririmba ari byinshi cyose yose ngo nyimare. Indirimbo ivuga ngo Uwiteka niwe mwungeri waje ntacyo nzokena. Ndashima Imana bene data, kuko Imana yamfashije kagenda muri Netherland kagaruka. Haleluya, amen, amen, amen. Nagiye muri Netherland, narababwiye hano, najanywe n'ikintu kimwe gusa cyo gushima igitangaza Imana yakoze. Abari kuri uyu murongo barabyumvishije, nabo muri Netherland barabyumvishije, nicyo cyari canjanye. Nta kindi kintu, nari nahize umuhigo ukomeye. Umwana nari nasanzeyo wabuze ibyangombwa, tubushanya muri audience. Nari nagiye gutanga ibiganiro kuri Gloringon University. Bamwe banyamwiza barabizi bari bahari, kandi banyamwiza barabizi twarasenganye uwo munsi. Ndanababwira aho twataramiye na banyamukristo n'abandi bana b'Imana, mwakagira Imana mumfashe dusengera iki kintu. Cyari kimpagaritse umutima, ndavuga ngo Mana, iki gitangaza nugikora nzosura ngaruke kuri ubu butaka. Ndavuga ngo nubwo ntobwira umuntu ngo mubwire ngo naje ahangaha, mu by'ukuri uko nabyumvaga natekerezaga kuko nuko amanurira indege nkagera ngo muri Amsterdam, naho ni muri Hollande, ngashika nkitura nkavuga ngo Mana, ngapfukama nkavuga ngo Mana, ndagushimiye kuri naje guhigura wa muhigo. Ndavuga ngo nubona umuntu umwe, ariko nje kugira amahirwe ntangira amashimwe mu rusengero. Nta kindi kimwe rutoki nzinduka cyane, ngira n'inzinduko n'ubutumire bwinshi, mba mu ndege muri makeya, ariko namye ngenda aricyo Uwiteka kuba yarashoboreje ibyo bintu. Uwiteka kandi kuba yarakoze icyo gitangaza nari mpaye nyisaba, Imana ikanyumva. Dawudi yaravuze ngo nkundira Uwiteka ngo kuko nzamutakira akanyumva. Bwana siwe, amen, amen. Imana idusubiza tuba tumenya ko duha tubwira data, bikaturemamwo kwizera. Imana ibaho umugisha. Reka ndirimba icyo gitero. Bwana siwe, amen. N'indirimbo mwese muzi, ikorari y'Umurenge mwese murazizi,
kandi ndazikunda cyane jewe zazinshuzamo imbaraga ni nazo nzi cyane ni nazo nzi cyane ziba ku mutima. Ariko twazaga turirimba indirimbo zose zazaga ziririmbwa mu bihimbano by'umwuka zazaga ziva muri Bibiliya. Umupapa wigishije ejo yararirimbye nari mpagira ngo ntere iyi ndirimbo ivuga ngo moyo umudanganyifu, moyo umudanganyifu kuliko vitu vyote, unao ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua? Mimi Bwana na uchunguza moyo hata kumupa kila mtu kiasi cha njia zake, na cha matunda ya matendo yake. Uombe kama Dawidi, Bwana niumbie moyo safi, uifanye ipya roho yangu. Uombe kama Daudi, uifanye upya roho yangu. Uombe kama Daudi. Haleluya. Amena. Amen. Iyo amara ko kwigisha twese tugasengera iryo sengesho tukavuga ngo uombe kama Daudi, kuko yarahabwa hejuru y'umutima. Umutima nibwo buturo bw'Imana. Ukumva iryo ryari isengesho ryo gukurikira ngo turirimbe uvuga ngo uombe kama Daudi, Bwana uniumbie moyo safi, uifanye upya roho yangu. Uombe kama Daudi. Amen. Amen. Simba gitero kimwe gusa. Ntacyo ribira. Uwiteka ni wewe mwungeri wanje, ntanico nzakena ndi kumwe nawe, anjana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanje. Uwiteka ni wewe mwungeri wanje, ntanico nzakena ndi kumwe nawe, anjana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanje. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, inshimbo yawe n'inkoni yawe birampumuriza. Sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe na Yesu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe na Yesu. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, inshimbo yawe n'inkoni yawe birampumuriza. Sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe na Yesu. Haleluya. Amena. Amen. Imana ibampera umugisha, naho amashimwe yanje nyagarukirije. Abandi nabo mumbabare mba nabatwaye umwanya, ariko Uwiteka haleluya atuyobora gukiranuka. Imana iduhana umugisha.